Ti hilapo yang ni ngaso komen nga angu ay demi ublay nagbanta kani kasngi ka bakarpang kabade kasngi burom jong kamaria kabalapun klempop tenrai kabade kasngi ka bakhadu jong usnem jong ujo sebukhoy hagabang itib bang ni ngi yalumlang kum kaying kasem jong ujo sebat kamaria ti nga pedang burom ipi baro nga pedang burom kerpang yaki jaja jangi ya iba Wilfred Caleb nga bahawan mansyong haga ngin taptin ta jangi ba Wilfred Caleb ide ikwaya master jong ka lamjing sya ikwaya maukhar hagabar por bangasa angtai ngilipan mi arteli ki album but hagajugupor ngila ila compose gi kijing ruai gi bubun but hagajugupor ide I rangba I bapau bah po ka sarkar kecungi idang syuri tahar kumi commissioner of secretary of law and parliamentary affairs government Meghalaya but mentaru ki 40 ji idang long member of Meghalaya State Consumer Redressal Commission. Ilong ru member juga Bogus Commission. Tikule shibon blend kerku kerdo IP. Ngi invite ya I Babu Anthony Mertong. Ibadai nong hikai be jongka Divine Savior hang ni. Ibadai I member jongka Cathedral Band for 21 years. Idai composer but la ngidon kono school function hang tu he is a say gijing ruai ya ka ba kaktai ka don sir we ngisngu epi ba pi manjur banwan ha ka bete bat ka ne ka jinglek burom yu Joseph ko sngawa sim me ka jaka jong pi ta ngidon hang ni the youngest judge that is the most renowned keyboard player of maybe of Shillong we can say Augustine Kurba hagaba ilongru I founder jongka Carmel Atat Symphonic Choir jongka Marbisu kabala pau bah po Shillong but hagajugupor ilalong I composer jong babon ki jingruai I bakta agranut the latest kebai le hakabede bat ka harmony ka jing le ka music ka scoring bat ki wigwide kede ki jingruai jong kede China Pine ka bang release Venetia bada ka jugupor jong ki samla man ka ne jong ki seng samla ya katu ka theme song te ngis ngau sorong Augustine na ka batai jong phi le se phian sang baban shim ka ne philharmonic ban harmonize te itu ki bang out of tune is harmonize phi mo they don't be out of tune. Lar film out of tune ban harmonize. They to blend kor kukur do ki jaja sengi ngap yang burom ya I Father Julius ide pa I jengi ide ba he ngong ba ki sister baro ba chisha ki sister ngadas burom kerpang namar ba pi you grace the occasion. Ba hapdeng kajing bun kam hapdeng kajing yap jong wei temen ru amersihum kilai wano hang ni. Tengah pedang burome berkoi ki coordinators but ki contact person jongka Vocation Commission kita langhang ni di ba pasa bat kumju ru ya berkoi kepada nang ni bat kerpang nga pedang burom yai ba Alistair nong dhar ba penyaja kini ka sound we have the best of sound today namar balai namar ba I ba let Alistair do bat ngi kumju ya ki khna jungi be don bentalang ni bat kerpang nga pedang burom ye sister Clarissa hang no idon she is the person to encourage from behind students but kumjuru let's say nakaliang jong ka Saint Anthony's School of Music Department pedang burom ya ki barkoi ki group ya ki individuals ki bansa
kiban sa perform hang ni tingin ang slam shoot manta ngan kot ye Father Julius ban ai ngi jin duai ka belengkot hari ngata pat season don kat kum kani ka belabu hang ni ai fi ka program ni performance ngin le ka solo hari ngata pat ngin sadon ka jing yarwai ka jing ruai jong Joseph Bukut hari ngata pat ngin sa don ya ki choir pat ka special number na Venetia hari ngatapat ka choir. So bayang baro. Haga kerteng kupa berukun bermusim bakut. Yaro ime ko Jisu. Ni yame ko Jisu. Ishania ame ko Jisu. Ni ainam yame ko Jisu. Ni ai buram yame ko Jisu. Ni pendan buram yame ko Jisu. Agani kastem. Tabangi ai buram siya ublay ukpa. Ublay ukhuan ba ublay munsiyam bakhuan. Kajing don jungi mentakastem kukunrat. Kapan kumen. Namar niyo ban pankut. Kadu yawai yaw nius nem. Yung Joseph Bukut, Blapledo Kupa Bukut, Hausem Arajar Arpau, Pratarik Jung Benai Desember, Bat Mentau Kupa Bukut un Penkut, Hang Depo Kanong Barum, Prataring Benai Desember, Arajar Arpaway. Keblai Shibon, Father Julius, nang kebentah kajing duai, berkajing bu yangi haka mensim duai, namar kajing ya lumlang kajing hang ni, kamda day ban yale competition hoi kata kadai ke weshi benta andre ke bahakmat hi kadai ke jing buram yau Joseph bat kamaria hamtam yau Joseph hak bapan kod artat ya kani ke snem ti shisndon kibadai ban participate kin sababan le na syata jin kin long balakre sungba ki individuals ngini ya shisndon menta na pilens imli bat banbut day budget lang karjana da hading katapat lahun dari pika karnayor asunta Mary bayaman lang lengdok maulong ken pham khongbu risan lang kar kongor ti kini kilong ki nong shimenta ha ka solo ti hading katapat ha ka bede bat ka choir ngidon yaki santeliki kanhun ko mangilay kwa nadu ka pasdang ikwa santeliki choir tinglay yo kita nangkong already of good health choir pamlakray haring katapat Saint Dominic choir nongra ta haring katapat Saint haring katapat Petals of Harmony choir Saint Anthony's College Shillong ta haring katapat Mercy Home Sisters ta haring katapat ka Saint Mary's College of Teachers Education. Basta basok ipibaro nga ikublay ki nong bishar bari ipibaro bayadan lang ni baro. Karteng jonga kadina filins imili nga dina nong Stone Diocese. Bat karteng jong roy kadai nong yada bala Shna di i Joel bat bala penbiang di i John. Mikdop yu kun long Jisu yu nong pen im ka per thai la ai ti hami ban long uk pa ting kun yu kun ublei Joseph kok pa Yamingikan mau nong dajong kabalang kumami banlong itrang tu dayu pad ublay na
sneeuw bakken rij. Tuk sumar yangi, hajing yang baman kasngi. Toda turi dakik santi, kumyo jisu bat kamari, naga jingdum kabur beman, sumar sukher na pingipan, langi ngop hapop tos ngausen ei, yasat yangi hakmat ublei, langi ngop hapop tos ngausen ei, yasat yangi hakmat ublei. Nong daging kisem, hami jing tengen ngisem, na jing dum to ai jing shai, ban yait keliang to ai, to dayu padu na jing sneeuw bakken rij. Tuk sumar yangi, hajing yang baman kasngi. Toda turi dakik santi, kumyo jisu bat kamari, naga jingdum kabur beman, sumar sukher na pingipan, langi ngop hapop tos ngausen ei, yasat yangi hakmat ublei, langi ngop hapop tos ngausen ei, yasat yangi hakmat ublei. Yo yang ijing mablut ki po baro, ya jing ayai ban bud ya jing riu blai jong mi, ya jing kermen ban poi syakaburam, bat mi hab neng rengkat kiriu kuat baro. Toda turi dakik santi, kumyo jisu bat kamari, naga jingdum kabar beman, sumar sukher na pingipan, langi ngop hapop tos ngausen ei, yasat yangi hakmat ublei, langi ngop hapop tos ngausen ei, yasat yangi hakmat ublei. Bless you all. Ka step ka basuk bakman ni phi baro ke badan mentah ni ki phada jingi baro ya ki nong bishar jingi kumjuru ya baro ke nang ishe mentah ke badan mentah ni te kerteng junga kadai banjit lang kharjana na ka balang shinong marpana so yong sub district na ka parish ukres jingsha mar bisu te ka kerteng jong ni ka jingruai kalong ko josep ko kpa bakrau ya ka bala shnahi lamanga.
chi thong jongi cha meng pai ba man da yangi ka ding i chung me ya gak mi soti kak mi ublay kak mi ba i jongi ko jesep ko ba ba krang mi ya me mi ai ken mau ba man sumar mendana jingma ko jesep ko ba ba krang mi ya me mi ai ken mau ba man sumar mendana jingma gunung da kayi bakut hana saret tu dan klam shetngai ba kan pet gunung da jungi nakat peneng jong me tu da ingi ki kun ba thot jong me ko Joseph ko ba ba bao mi ya me mi ai ken mau ba man sumar mendana jingma ko Joseph ko ba ba bao mi ya me mi ai ken mau ba man sumar mendana jingma kaman simbas bun kum u Joseph la kamono play u kloy pandem u hikayo u Jesu nuksaba pa ban chakri baleba oh Joseph ba ba krang mi ya me mi ai ken mau ba man sumar mendana jingma oh Joseph ko ba ba krang mi ya me mi ai ken mau ba man sumar mendana jingma ba man sumar menda ya kilong pa ba man sumar menda na jingma bless you Kublay pi baro kakerteng janga kadai ilahun dari pika karnior but ngadai student teacher na St. Mary's College of Teacher Education bangan pensngo happy kawai gijing rai ka bakerteng ko Joseph bakun balatho ada ikong Jenita karnior Kublay shibun Joseph malap diang batsa shimti kung tengah basoti jangka Maria thei soti ukloy bankit yaka shilinter
Kublai Shibun, Lohun dari Pika. Kajin ruhaji Pika long bas ngau jam nut bah kumu Joseph. Di laong hi dau Saint Anthony Mary Ginelli. Wakubnu, all Christians belong to Joseph because Jesus and Mary belongs to him. Jesus and Mary belong to him. The Saint Alphonse Ligori Wong, I choose Saint Joseph after Mary to be my chief advocate and protector. I choose Saint Joseph after Mary to be my chief advocate and protector. Namarba, sisya ngidon kam ya kajing yada, jong Joseph, te uneu Alphonse, ligori wang bangajit ya Joseph, hadin ke Maria, bagan long kanong ya side, bat kanong ya da jenga. U Ephraim bakut, u angkumno, no one will ever be able worthily to praise Joseph, whom thou, O true only begotten Son of the eternal Father, hast designed to have for thy foster father. Kaman bau Jisu ula de rai yau Joseph bon long pating kon te kom bau Jisu ula buram yu u te ngim don kentien ban buram yu u te ngiyo ya inang ruai iba kena tam. Oh, beautiful. Shall we give them a clap to Asunta? Ti hakan ni kapor ki ong na kasentur jong ki khunlung unsay ka jingero to ganya ngap manta ye kata ka jingero. Kastep kabasuk kabakmen ya pi paro kakerting jonga kadai I Asunta Maria bayamon lang lingdo maulong nga dena parish laban bat kajingrai kabangan rai kakerteng ko Joseph bakut. Tapi ulaji you Joseph ukurim basoti kamaria usintiu hudiandu Shina kum upating ujisu barosherda ko Joseph akut ko nongri nong yada yakayang kasem hanasaret panela badon kamaria bad ukun jong kau Jisu ban pendep ya kapa uplay ulatmu Joseph ngau tu shisha bun kije maya Henry usna jek beta angel utrai upendep yaki
Shibun. Shisha ngi dem hikai ki kun jengi ban ruai ki jing ruai niam teng ngi hikai ki ban ruai teng ki ruai perthei ti ngatrai ngadi ban yaro ya ka yeng ka sem ba la hikai ki jing ya ki kun ban hikai ki jing ruai manta ngi sayo nai kan pham khong bu bat sapun kut bat irishan lang khar ko ngor last contestant jong kini ki solo Upop John Paul Baar Wong Kumne Shpangu Joseph. Inspired by the gospel, the fathers of the church from the earliest centuries stressed that just as Saint Joseph took loving care of Mary and gladly dedicated himself to Jesus, Christ's upbringing, he likewise watches over and protects Christ's mystical body, that is the church, of which the Virgin Mary is the example and model. The kumbala sumar yu kunung Jisu hagijing long kunlong mentay kemet bamayan jong Jisu kepada kabalang u Joseph umpat sange ban ker banda. Joseph baku beriu gumami don ba la banda bansha jing per khat bakhya kason kum u beriu la shem shi tom jing im ken ba un rai jing artatin hau kawan jing perkhat badap ka penshrai namar ulong ubriu bahong gua kintim baro dajing Hùi mình xiêm jar jar muốn bắn pen lạnh no hen rei angel ublei ulawan pau hajing posni cô Josewan khâu ban chim tengah ka Mary naba ita ibala sing ilong na umen simbaku naba ya I on khot gerteng Jisu Nabaya I on khot gerteng Jisu Namar ulong ubriu bahong Uba don jing ya tip lem Kum ka jing ptha ublei Uko ngu bat upendem Kum balong lem kiwei kikpa Upen dap yala kai Open heaven san you Jisu leng bagi kam misteri di urukum tak lenjing salia kumba angel ubleila ong uri usumariaka kum
la jong hen rei angel ublei ulawan pau hajing pos ni cô Joseph wan khâu en ban chim tengah ya kameri naba ita ibala seng ilong na umen simbaku nabaya i on kot gerteng Jisu on nabaya i on kot gerteng Jisu nabaya i on kot gerteng Jisu. Bless you. Tingin sayo kabakadu jong mantaka step i rishan lang karkongor haka solo hadin katapat ngakarpat lepa yaki member juga vocation commission baro bakin wan shalor stage hakaba ngien sa don kane kecing ruai kane kecing ruai bakarpang how Joseph Bakoy. Who can I ask will deny that while Joseph held Christ in his arm as a father and spoke to him as a father, Jesus impressed ineffable joy upon him. Kadba Joseph udang thum yau Jisu klempebu Jisu ajing kemen nadu kata-kata yau Joseph. Tengiru ngiladang ithum yau Jisu ngesayo ajing kemen. Kikpa berkoi kidong ko Joseph piu I ayu hakmat jong Jisu ya rablem seyangi bangin pej yau Jisu ku bapej bapi kangu kadem kacing ro kelet chau blei try kenrat kakerting chunga kadai rishan lang khar kungor ngadai na like kor parish kacing ruai yakni kacing ruai la thau dei kong Lucy Mary Mauri bat ya kasul apun bit penbiang da mangahi kakerting chung kacing ruai kadai u Joseph u bola syacit kumni hingan sedang noya ka mentah sao đông trong cá bớt thầy đòn buồn kỳ răng xăm la riêu blei u chia tăng ya u vei ban long pa ting u khun u blei Wat la ulang tang misteri di Yaman ublay ban le klemting ulang ubriu ubahak bat bariu blay jem nut ngourit yai shaken rei Joseph udai ubashati uri rangba ubadon kacing i ubas ngorit bat ubala yaisha jing e babun halade Angel utrai sha le Jing batha ublei ba un bende Ya kamaria sha ying tu
bak mi ublei ban long klempe Bran bran ule shana sare wat la ya ka shem ya tu hukum ublei baun kongu ban ria kada kacingku Joseph udei ubashaci uri rangba baron kacing ubas ngore bat ubalaya isya jing e babun haladi uba ha jing long briu jing artatin bat kacing umut belat ya kacar-car Henry utrai uwan pau Joseph udei ubashaci uri rangga ubaron kacing ubas ngore batu balayai sya jing e babun halade uba Bless you bun Di ngagerpat yaki member jeng vocation baro kinwan tur sajerong seni bani ruai ketu jeng ruai jeng Joseph Bekoi sengabah kloy di katba ngidang yatur sajerong kani gekot kebolong beautiful daily wisdom on our spiritual father hi kekot keba Bato Saint Joseph James, Dau Father Donald H. Galloway, MIC. Bakwa kilaban lay sa daughter of Saint Paul's kilaban yoy kani. It's a beautiful book. But I bagas nem jong Joseph Bakoy kanom kut tangda kaba syupen kut ikini kijing ruai nre ban yo shu shipang kajing start kajong u Joseph Doha kerteng upa Badukun Badu mensim Bakoy Amen Tuhan yang sangat mentai shipang ban poi berkat bau Joseph udon rengkat ban ngi Kajing puli nau Matthews Bakoy Kajing pet sa Egypt Nda kiru start kilami Wangelu try ula pau haga jingpot snew hau Joseph bat ulaong. Ke shim yo kun lung bat kakmi jung u bat tu pet sheri Egypt. Bat tu saang ta hadu banganda ong yepi. U Herod uwad yo kun lung ban penyap yo u. Kumta u Joseph ula ki George Ula shim yu kun lung bat ka kme jong u bat shimit ula pet sa Egypt bat ula sa angta hado ka jing yap u Herod lale ya ka ne baro ban pendep ya ka bau try ula kren dau prophet ngalakot ya ukun jonga na Egypt gospel jong u try Kenrat biid Mela penyaj ki berkoi kerkom ke jeme Kamdam
บันยาลำโนอยู่คูนไปอีเดจังมีอุบลัดมูบันปัญจดตะกี้บอจงสวยตันกีบอจังนี่กับประเทศหากจิงพอสเนียวเมลบัตาเยาวโจเซฟบุคอยบันยาลำโนอยู่ชาอียิปต์เมบัตาเองรู้karena bi iye bagin kiar naจิงสเนียวกีบอจงจิงสเนียวจงเฮรดกีดังเดินหาดูมันจามันนี่ยังงี้เวไปเวหากจิงลองมันเสียมก็จิงงี้ชิเม็ดหากจิงลองมันเสียมกุมก็เยียงก็แซมหากจิงลองมันเสียมหากก็อิ่มลังก็สะลังยีดอนก็จิงมาก็บักราวกุมมาเมลบัตาอยู่โจเซฟยาลามอยู่จิซูกูกปาบัสบุนบัตาไปยังอยู่บันยาลามยังงี้นาก็จิงสเนียวก็จิงเป็นชอยจากกันเอกประเทศไอ้บ้าก็จิงบุรมก็จิงยี่เมมันตะกสงีกันเมนะดูตลองก็ดูนูดจิงยี่บางอีกว่าก็กปาบัสบุนบ้ากิลองกปาบรอกิลองกิบากิดคลีก็มูจะเสบุคุยบางกิลองกเมบรอคอยกิลองบากิดคลีก็มูจะเสบุคุยกิคุณสำลาบรอกิลองกิบาคุยกิบาสุบาก็มูจะเสบุลังอีปานี่กันนี้ดาวคริสอุตรายจังอีอาเมนหากได้กปอร์งินสารวายกันกิจรวายโอโจเซโกปาบาคราเมเดกุนโยกุนุเรงียาเมงียาเกนมางี baru kun baru mensim bakun Menengkong jung tar Prabu nom junom amen. Bodoh nu bukita mu Jisu Ini Maria kani rap Kristan tuai nepitaji. agar temu pa baru kun baru mensim bakun amen. Hajuk por ngin mentagas ngi ngani klip mat ang siang ila
bui Father Jacob Alukal ban long ban ai ke jing kren ke belengkot ke ni ke por den rei nak jing nak dau jing jing pang jing i im shim la ban wan shu ngi sange menta shipang in duai nam tai Father Alukal ya i Father Jacob Alukal. Ki ilaban lain no ki members ko Shibon John Paul temanta ngidon ya renowned singer jengi i Venetia ke warshong ya gaba i pa jengi i ba Silvanus cousin tiu ila thau kerpang ngene ki jirwai ngida songu kidan hang ne berarngut sikmi hikpa Bridget Kila Bridget la shim syuti kerpang ban penan buram yu Joseph mentakasngi namari ang banga i palat ya pagi kun te hagum gani kasngi ngan sacrifice no agawe ka syuti kum i nongkit kam ba kraw ba hapo ka sarkar jingi henrei ngiso thu hi barikate ka jing i jokani ka ying kasem ya ublei ya ka balang bat kumjuru ya ka ya u Joseph Bakut pangisayo ke ni kapor te nga ai ka jing ai kublai ke bakarpang ya Venetia bada ke jupor ya Anderson warlarpi kublai Shibon banang company ya Venetia ke ni kapor te hadin kan ni ngin sa sedang ye ki choir kisuk bahaban long balakre Our Lady of Good Health choir pemlakrai hari ngetapat sakasay domnik choir nongra kan long balakre ti shua ba Venetia in ruai ki kentien jong u pop Leo bakhatlai in Joseph head of the household are blessed with the unsurpassed model of fatherly, watchful, and care. How Joseph ubade sisya ukli jong ka ying kasem bakui dan Nazaret. Hangta kaduksa kebapiang tam ha kajing long kepa bar kajing long husiar. Venetia. Sngi burom ya pi baro Kakerteng jeng ka jeng roi bangan roi ka day Joseph bakhuit but ya kani ka jeng roi la thod i pa janga la thau di iba Desmond Rimakison but bansen ran yang abantam ide Anderson Warlarpi. Jing pos new jing cod pio bansil spaya bertei haladi piko ngubatri gendong yahu kunjong ublei sandor bamaya ublei ubenriu banpa yubla kerku Joseph happy la ben kanti banai kerteng Jisu ya ku Joseph bakul yalam yangi shau Jisu yingi samjongi toda tori pato kerku kujo sabakun yalang yangi shau Jisu yingi samjongi toda tori pato kerku Abdeng
jing e babun pisumar yakak mi unong pen em hima ublay ban pen orlong lingkor bakya pishem ukun ublay ban he ban san hang ni hasla bertay tilud mat bat man sim jing in pi the pi say kuju saba yalam yangi shau jisu kingi sam jongi toda tori pato kerku kuju sabakut yalam yangi shau jisu kingi sam jongi toda tori pato kerku kaying kasamhana sarat yaram yang iban long jinglong kum uji suka Maria Joseph ai bangin pong jingen ba jingi changi tu ben roy tang ha u blay jing snowrit ba jing get clear la ying la sam yen tay uju sa ba khut yalam yangi sha uji su ki ki sam jongi tu da tori patu kerku kuju sabakut yalam yangi shau jisu kingi sam jongi toda tori patu kerku kingi sam jongi toda tori patu kerku kingi sam jongi toda tori patu kerku Shibun Kublai Shibun Venetia Shisha Ijirwai Ibas ngomolong bad iba jemnut kuma pipilong te kublai Shibun kikmikik pa jong Venetia kiba ai mensim berbor yai badia kapalang hiru kumju Kasngi kabasuk bakmenya pi baro iwe pa iwe Shihajar ngu yo blay traikin rat ubalari la sumarengi baro mingin sala minta bingin don lang hakini ka jaka kum shi yeng shisem ni na ka ali di good health choir na pomla cry St. Paul's Parish Apostolon ni don hang ni ban pen sngo ye ka jingwai ba kirteng jong ka jingwai ka de Joseph bakhui ya ka ni ka jingwai la pen byang pen bet da ka kin hun rwai jongi hi
Tes ngau bah, penlek cimut bah. Every bit is a celebration mentah. Man ka klip mat kadehi ka jing buram ya ublay lang baki ni kisur jing ruai. Ya gibah sisya ngadas ngau buram hadu kata-kata ya barkhot gibah ladon mentah hang ni. Kamtam ki sponsors. I take note of the the number of sponsors. Ya kebah let's say I ba Ambrose ibadai I organizer rengkat bat nga isaya thu shibet ya say ya ka number of sponsors kibabun kidai na kapo St. Anthony's College namar ba ide ma I bahika yang tai te ka buram me ka St. Anthony's College bat kumjuru ya barkhot belot nyau pe hunriu hajar lalu meniki sponsors ngiklem shim na ka fon juga vocation commission thaptino ya sponsors nyau pajar tengah to ti katu kasalong ka kanja jing benta na ka benta jumpi haga kom ki prize but ki week wedding jing lot jing sem ka step badon buram he phi baro ngai khoblei ya kilin lo soblei ki badon hangni ki reunion but kinong bisha jangi ngidei na Saint Dominic choir nongra la compose ya kan ka jing rai de padu janga idi keteng ji kalong ba Victor Marbo but ni don arngot kirang ba ki bayarap yangi but barok nangi ngide ki samla Dalam
Four friends came together and created this beautiful song. It was Derek Shabong, Freddie Marban Young, and Sharon Karsim Young who gave the melody, and Hasselberg Imle who composed the lyrics and called it Joseph Bokwood. Music
Ai ngui ublei nagabanta kani kapor shisha ngiso thu shisha ba ngi de ban ong ngi u ba ngi nam sakma punya rap ngi banginam sakma te menta ngi sayo na ki sister bangadas ngoburam madu kata-kata ya ki sister juga mercy home ki basumar ki teman pitep ngi sange amta jipang ngi saduai nam tai we teman ni balaklat no mane step but ki sister kita late nang di ki salai on tap yi te to ngi sange amta jipang Kutrai doai ha I ba William ya ke jinjat haid bam jugun in jat haid ha ke jing sok amen Kublai epi baro kabanang kong nung syap ngiruk ngisungu yaw blay baula ay ngi kene kalat banyeng khmadjong pi menta but kajing sulog jingi kade ngide ki sister of charity na mercy home kumbalong ipadar ade famous mo bangiri temen hangte ta ngide rut na ka mix group ki sister jingi om bon na ki kimde ki kasi ngide na po Nagaland kidon ki bana po Manipur nang ta kidon ki bana po Assam tang baki ruai kasi ngin sarwai da kasi ho kumbaong ipadar mene jing shisha ka jing tmu jungi banwan hangne omde banwan ban competition mo dane ban ruai jing Yakob omde ka jing tmu jungi ka long ban pendon burom yaw Joseph bakoi namar bode ukpa jong Jisu bat ude ukpa jungi iwai pi iwai hoi nem hoi te kadau na ta kadau ngiwan hangne khmat jong pi ban pendon burom yaw Saint Joseph om ban de ban wan ruai jing Yakob lani competition bat ka baar ka bangisngo ba ngiru ngidon hakabalang bat ngide jong kabalang we are in the church for the church takadau ngiru komen bat kani gajing ruai kampus hi da manga bat da penbit penbiang dangi barok kajing ka kerteng jong kajing ruai kadai Joseph Bakhoy Ayat dikti, bat kamar yashin.
Kublai Shibun. Hello. Kublai Shibun, sister. Ngesngau bang idon hapo imani. Now, Venerable Pope Pius Bakat R, grant that according to your example, O Saint Joseph, we may keep our eyes fixed on our Mother Mary, your most sweet spouse, who silently used to do her weaving in a corner of your modest workshop, with a sweet smile playing on her lips. Te hagani ka sngi buram jong ka Maria ka balapun klapop ten rai. Kani ka jing ong ka basauday sisya. Loong ayingi ko Joseph bakut bangin pej yagi kmat jungi siya omde etang hami henre ha ka Maria ka badon ha senda ka jaga mestri ding jong me ka bapan skanya me lembaga jing tan jong ka ber ka pu samber ki berbor si kalong very romantic kani ka benda kebut kadon ka jing ye kata-kata kim kwa mani don jingai Joseph ulek nang lek ka mestri ding ka Maria ka wan tanja yang tu ti kalong very romantic ya ka ba ngis ngokmen ba menta ki Saint Mary's ki don hang ni ban pensisya ya kata ka romantic meeting or living of Joseph and Mary. Kublai Pi Baro, ngi ki student teachers na St. Mary's College of Teacher Education, ngan IAP ka jing ruwai ka badai bat kapang ka siti sharai ukpa bukun, ya kane ka jing ruwai la tau da iribhalin majaw, balapin bit pinbiang da Sister Philomena Kar Akor RNDM. Kakerteng jong kane ka jing ruwai ka long u Joseph bakut da ka do not pa.
Und biasa Ducius poverty. Snemba kintang und Joseph schon schab ja jing im Christan. Ban ja schembat ban bin yar ya kahima. Kajing penkut kepada sauhun hijrut namarba la syim shisha na kashiti syara yung pabukut kaman sim yung pa. Di hakan po ang ako di ba Ambrose dot long iba day lecturer po St. Anthony's College iba page ya ka iba day hapo ka philosophy department bagainon banay ya ka ketian ay kublay ide way nagi main organizer rengkat bat nga tiga songu i rengkat bat ilog ji bat kumjuru ya bar khoi nakaliang kibale don mentah kamtam ha kaliang jongki sponsors tening kong ning sharp ngapan pau kajing songu ka bakrau ya ublay na kabanta uni usnam jong Joseph bakhoi Hakaba ngi pendan buram kado yu mentagas ngi. Ngi sodan bok sisa bangi yo ya uni usnam ubak kerpang. Tika buram wakrau ngi kentiu syau blay terai kenrat. Unong penlong unong penman. Ubal penbet penrenti ya ki ai baro bat kam tam ba ula jiet ya Joseph bakhoi ubriu bahok bas ngaurit ba tresitam bat bajarjar banlong ukpating ujisu unong penem jengi ngapen pau kejing songo ya ikong san jengi ifada Jacob alokal hoj ila manjur bandon rengkat bat ngi mentagas ngi rei nakadau pamlakiar nakadau jong kejing pang nama ilano arsut hakamen nakadau imla bandon bat ngi tingi aku blay ya iru nakabenta kejing kloy kejing manjur kejong i mandan rengkat bat ngi. Ngapan pau kejing songuru ya ifara Julius iba lakloy wan bandon lang bat ngi mentagas ngi. Kublay sibun Venetia samla Venetia bat ya kayang kasam jong pi baro kowe kibala ya le sitam pan pen kre kato ka special number. Kublay sibun nakabenta kasur bas yang jong pi bat dasisha kalapen ya kadonot jengi baro nang kiu saprang bat tonang pendan buram susu ya ublay dakasa pakerpang bapidan ngapen pauru ya kejing songo basi kadai ya kinong bisar bandan buram hangi kibom tip yau abi ke jongkarwai kesyau kaput ketam lese ngin syamjing banjir ikinong job Henry lingba kasa bala ai ublay bat ka jing tibet jong pi ngingai skam ba ngenla banjit ya kinong job ke badai hok sisa ha kram dadon kanu ka jing ki baro hang nia hol kin yai bet yai renti klam kakti kamon ti kadang jong katu ka nengut kamtam ya ibalet alista nong dhar ibala pet bat penbet penbiang ya ka sound mentagas ngi yai Andronicus Arius bat kiparolok jong ki baro tu ublay unang kerku ya ki jingkloi jong pi ban yarap yangi habun kiliang habun ki benta lama pi kinang asim benta ki ai baro kilong le no ublay sibun nakabenta ke jinglong balakloi jong pi ban asim benta kamdai kabesuk bantho bathau jingrwai Henry pilayale sitam kat badan la ibot la ibor. Kumboong sister menne nak sisters of charity kamdai bangiwan hangni ba ngin job ne ngin ram. Hoi compare la dangi job ne ngin ram. Henry ka bak kam kongsan bat ka bak kodor tam kadai bangin pindan buram ya u Joseph bakhuat.
hau ni usnam bakar pang jong o ngai ka jing kublai ya ido omeka ibala pen kre ya ka bam ka di na ka banta jongi baro ka jing kublai ya ginong pet kai ki bana jan bana jengai ki balawan ban pen song shit pen sengan ban ai men siam ya kini kinong ya banta kado kadwai dang akum klet yano sim ya kane kum kalat kum kajing ai kublai bakar pang sasisian kublai sibune kublai syajarngo tu ujosep okot onang yai sanran yai yada bat yai yasaj nakabanta jongi iwe pe iwe kublai sibun Di ngatrai menta pilakwa bantip ya ke result juga fair judgment. Fair judgment namar ka expertise jongki bat hajupor ka kajing ka performance ka jongpi ka syai bah. Ha ka bidei bat ki individuals. Bayo balai dari Shanlang Karkongor balai. Bayo baar ken pam kongbu. Bayo benengkong na pilin imli. Sngobha pinwan sikamat. Tengah khot menta ya i babu Anthony ba inwan ban ai ya keniga. Prize yo kiniki solo. Di nengkong i napilin imli sngobha wan cijrong oh first tatap tino napilin imli day na po nong stoin but combine bat kinong makruhat tigila dawa siya to bulan kurkudo epi. The second, they ikan pam kongbu, ide na penusla. Tengila ai deka cek, tes ngobah, bapian sakash. Lada pim pisngel pi cem jenjar ban pin kash, saya tu engah ngan pen kash pi. Te balai pat, ide iri Shanlang Karkongor na laikor parish. De San Joseph Parish sisya ila sisya ya kajing penan buram Joseph naka Parish yung San Joseph ila San Joseph bad layo balay takublay sipon to tapti nagbanta kini. The first prize Jong Choir the Petals of Harmony kwa Sayatanis College Shillong. Second prize the St. Mary's College of Teachers Education, Shillong. Third, the Our Lady of Good Health Choir, Pomlakrai. Petals of Harmony Choir, St. Anthony's College, Hapti. Kira, ya kejepuran beramyo Joseph Bakuoy. Congratulations. Di menta ka second prize. Oh, ka third kam don re kitang consolation. Tang second prize. Berkata kalau ka St. Mary's Choir. Te ngimdon ya ki third rei ngani thu epi ki ranking ya ka babar khoi ki choir ngi sa ai ya ka jing ai sobha ka balangkot bakhandiat te ka ranking third ke Our Lady of Good Hope or Good Health Choir Pomlakrai, fourth Saint Dominic Choir Nongra, but fifth ke dek sister na dem tring te ngabha bar khoi kin wan chani